Nchumo rigararia habarai abuba buate heganga yokora county ya Nyamira nigo bono hegati abo engineer James Kimoni negati abande asobwamo bamochire hobarai we county ya Nyamira ande morigoro yobotumeki bwechibesa agokwana buri tukori gora samatanga na getwi megia nchore wodi abo gichore bunge West Mugirango nigo bone kerekyo basabire omorembe obekwe ase county Ngoteba ngobonire chikura gwetera enyumba ya Jubilee taliero nacha. Lakini nataka kuomba hivi, wale wote wanataka uongozi, tuweka amani, tuheshimiane, tusibebe vijana wetu kutupa maneno kwa mikutano. Igotobeko bomo ndo tuara binto yokora kurwania baraibande unakoira na jitendi mbago kwane bintebi ngao. Kendo kende ngoteba wacha tupatie viongozi wale wako wafanye kazi wamalize tamu yao. Lakini kwa ugavana mumeona Nyamira vile imeenda haiendi sawa. Igendo kerororo like now tumeona kiongozi wetu tena ameitwa kwa Senate. Tuombe ule kiongozi akipata nafasi akipona afike pale kwa Senate to account the way our resources have been utilized during this development year. Kwa hivyo sisemi mengi amangendo kuane Ikamoni ngeche ngora au bako kuana diwana okuana omwana tigambori gaba kusiba minto omuyigwa ngotinde karo mondoka omwana onkanero gotinde ko mondoka omwana nkamomoroche nkemoni biyamono